maro raha hitantsika amin'ny Facebook ato, maro raha mandalo. Ino zany le olo zegny ka ohatra hoe olo malaky tezitra, malaky tsy mahazaka saoka ato amin'ny Facebook zany, tena miakatra tension na midina tension. Satria raha hitanao ato tsy voatery hahafaly anao raha hitanao amin'ny Facebook ato. Ya, tsy voatery zegny hahafaly anao raha hitanao amin'ny Facebook ato ka hoe misy publication hahafaly anao fogna publication, fa misy publication mitose anao, mahavignitra anao ary mampiditra agnatin'ny fiaignan'olo zegny Facebook ty. Zay raha hitako akato zegny, tena hitanao hoe maro zegny raha tianao hidirana agnatin'ny fiaignan'olo ko amin'ny Facebook ato, satria izy io fiaignan'olo ko ohatra hoe abaribarinao akato. Ino ty? Fiaignanao zegny ko ohatra hoe abaribarinao agnaty Facebook ato, raha jiaby misepase amin'ny fiaignanao, vie privé tokony tsy aboakinao agnatin'ny Facebook ato, aboakinao agnaty Facebook ato, possible le olona miditra amin'ny problemanao eo. Zay. Matoa anao mizara ny raha agnaty Facebook ato, de tianao hidirana le raha, tianao hagnome solution olo, ndraindray le olo tsy hagnome solution, voatery tsy voatery hagnome solution anao fa matoa le zavatra publienao agnaty Facebook ato, zarainao amin'ny Facebook ato, noho hoe tianao hitan'olo maro. De aza gaga, tsisy hoe miditra fiaignan'olo tsika amizao. Tsisy olo miditra fiaignan'olo zany fa raha ataon'olo fa hidiran'olo aminanjy. Manahaka ohatra hoe manao publication za ohatra hoe mahakasiky vie privé ko, de possible za raha misy olona miditra amin'igny satria le raha naparitako tagnatin'ny Facebook tato. De possible zany ka. Olo zegny tsy handeha hoe nandeha an-tragnonao agny, nandeha andavaranganao, amin'ny tokotaninao hoe nandeha niditra amin'ny fiaignanao, fa raha amin'ny Facebook ato, raha amin'ny Facebook ato zegny tsy tokony fagnamezantsiny hoe amin'ny fidirana fiaignan'olo, tsisy miditra fiaignan'olo olo agnatin'ny Facebook ato. Fa samy manao ny fiaignany fa izy Facebook zay agnarany, réseau social, ahita raha maro agnatiny ato. Ke ino ty? Misy olo zegny miteny agny hoe misy tia miditra amin'ny fiaignan'olo hoe karan'izao miditra amin'ny fiaignan'olo. Tsy miditra amin'ny fiaignan'olo fa raha ataonao hidiran'olo fiaignanao fa tsy raha fa tsisy olo hoe andeha hiditra amin'ny fiaignanao, andany frais, andeha an-tragnonao agny, andeha andavaranganao, andeha tokotaninao agny, amin'ny tany misy anao agny. Tsy zegny, tsisy olo andany frais karan'zegny fa amin'ny Facebook ato possible raha ohatra hoe miditra amin'ny fiaignan'olo zegny olona anankiray satria le zavatra ataonao zegny publienao ato, zarainao ato, zarainao amin'ny Facebook ato. De magnino moa olo zegny tsy hiditra amin'ny raha manahaka zay. De tiako tenenina zany manao zao hoe mahakasika ny manahira sitina. Manahira sitina. Manahira sitina, tsika teo manko fiarahan'olo izy tamin'ny voalohany zany, couple zareo zany tena nalaza be tato tamin'ny resaka réseaux sociaux 2024 zegny, tsisy olo nalaza fa tina miaraka amin'ny tamin'ny zao ty miaraka amin'ny manahira. Anisan'ny olo nalaza reo nanao couple be zany tamin'ny Facebook tamin'ny 2024 igny. Nalaza be mihitsy zareo roa, ary zegny maro mpagnaraka zegny zareo satria le zavatra ataonjareo tian'olo, mampihomehy. De atsika zany ohatsy hoe miady zao manahira sy tina amizao, amitsika miresaka enany zao zany miady manahira sy tina amizao amin'ny fotoatsika miresaka amizao. De possible atsika raha ohatra hoe miditra agnatiny tsika, tsika vahoakan'ny Facebook. Possible atsika vahoakan'ny Facebook raha ohatra hoe miditra agnatiny satria le raha naparitaka tamin'ny Facebook tato. Ya. Le zavatra naparitaka tamin'ny Facebook tato, possible atsika raha ohatra hoe miditra amin'ny manahira sy tina VT. Inona mampiditra atsika amin'ny tina sy VT? Raha natao ireo mipubliendreo tamin'ny Facebook tato, mitomagny gogogogo, mitomagny manahira, mare tsy ariva mitomagny abelobelona amin'ny Facebook ato. Ka ino moa tsy andehanay, tsy hidiranay amin'ny raha manahaka zay, ohatra hoe misy problème zareo nefa ataonjare agnaty Facebook ato. De ino antony tsy hidiranay agnatiny, ino antony tsy volagnanay? Le raha paritaka agnaty Facebook ato. Karaha ny Blacknadia zao nisy tratran'ny problème Blacknadia miaraka amin'ny Ramseny, miaraka amin'ny Ramseny Blacknadia nidiran'olo fiaignan'ny Blacknadia satria le raha nasehony tagnaty Facebook tato le problème nahazo azy.
de karan'izay koa manahira tsy mialonjafy miaraka amin'ny tina. Za zegny raha ohatra hoe aminah manokagna zegny ko ohatra hoe vadiko miady aminah ko hoe publieko agnaty Facebook ato ko misy idiran'olo zegny le mahakasika an'zegny tsy ameko tsigny zegny olo hoe miditra fiaignan'olo, tsy miditra fiaignan'olo raha karahan'zay fa possible ihany laha ohatra hoe miditra satria le zavatra nipartagena agnaty Facebook ato ary tsy olo raiky mahita azy fa olo maro agnarivony de possible be raha ohatra hoe idiran'olo zegny mahakasika ny tina miaraka amin'ny manahira tsy mialonjafy. De zavatra mahagaga ry havana malala aloha zegny tonga de idirantsika mihitsy zegny zare roa tonga de idirantsika mihitsy zegny tina miaraka amin'ny manahira. Ya satria tsika take nivolagna hoe miditra ny fiaignan'olo, alô tsika hiditra ny fiaignan'olo indraiky ty. Le zavatra zegny ko anao zegny ko misy problème aza de tia mizarazara amin'ny Facebook ato ko hoe hitomagny anao higogogo hitomagny agnaty Facebook ato anao tsy nagnino ino ty vie privé-nao jiaby andeha ho zarainao amin'ny Facebook ato aza magnano zegny tsy tsara raha ohatra hoe fiaignanao jiaby zegny andeha ho tantarainao agnaty Facebook. Facebook ty tsy raha hagnome solution anao, Facebook ty tsy raha hagnome solution anao zegny mihitsy, impossible zany. Fa raha hitanao Facebook ato latsa zay tena ohatra hoe raha atao pourcentage zegny ohatra hoe 100%, 99% zegny latsa mahazo anao amin'ny Facebook ato raha ohatra hoe misy zavatra mahazo anao ko andeha paritakinao agnaty Facebook ato. Anao mijaly be anao vao zay tafiala amin'ny problème nahazo anay. Ka tiako tenenina zegny maro ny olona manao miteny hoe miditra amin'ny fanambadian'ny manahira sy tina VT. Sy hoe le olona miditra amin'ny fanambadian'ny manahira sy tina VT fa raha nataondrozy tamin'ny voalohany naparitaky tato fiarahandreo zao fa nihain'olo maro hoe niaraky tato tamin'ny Facebook tato. De saraka amin'ny 2025 zao saraka hono fa tsy haiko. Saraka hono fa za mbola tsy manana proof hoe saraka marina zay na tsy saraka fa zay zegny le mahatonga anay miditra agnatiny fiaignan'olo le raha paritaka amin'ny Facebook ato nefa zay koa tia raha de possible zay raha ohatra hoe manao commentaire manao sy partage raha jiaby mandalo misy passé de karahan'zegny. Bonjour zokomamy, bonjour lay vola. De zay zegny mahatonga anay miditra amin'ny fiaignan'olo. Tsisy olombelona hoe andeha handany frais ohatra hoe andeha amin'ny tany misy any tina VT na andeha amin'ny tany misy manahira tsy mialonjafy agny handany frais zay ty ino ty hagnefa ino ty hagnefa billet d'avion na andeha handany frais andeha amin'ny tany misy any manahira agny. Impossible zany, impossible fa raha atao amin'ny Facebook ato matoa idiran'olo raha aparitikinareo amin'ny Facebook ato. Magnino moa zay tsy hiditra agnatiny raha ohatra hoe agnatin'ny Facebook ato. Tsika fa samy mpanao Facebook raha ty tsy namboaritsika Facebook fa namboariny zay namboatsy azy agny fa atsika olo manao Facebook agnarany. Ke Facebook ty zegny mbola tsy haitsika tsara be hoe ino tena fandehany hoe Facebook fa hatreo maloha mandany vola Facebook satria mandany méga zay aloha raha haiko fa Facebook tsy haitsika hoe ino tena antony Facebook zay. Ka ny vie privé-nao jiaby aparitakinao amin'ny Facebook ato de bakeo ndraiky anao tesinao na vignitra anao meloka amin'ny raha ataonao igny satria tsy tianao raha efa na mitady karahan'izao koa aminah koa reo sady miditra fiaignanay. Tsy idiranay fiaignanareo fa fiaignanareo ampidirinareo agnatiny zahay. Tsy zahay no miditra fiaignanareo fa fiaignanareo ampidirinao agnatiny zahay. Zay tena marina zegny lasa mifamatiky zegny le izy ko za ko aminah manokagna zegny fandraisako azy. Ya tena zay zegny ninahy. Za zegny ko ohatra hoe hiditra fiaignan'olo hoe handeha aminjareo agny ohatra hoe handany frais na handeha tsy tokotoko aminjareo agny handeha amin'ny tokotaninjareo agny. Impossible aminah zegny ko raha ndraiky mandalo amin'ny Facebook ato ko raha ndraiky mandalo amin'ny Facebook ato tsy maintsy idiranay agnatiny. Mialatsiny fa tsy maintsy idiranay agnatiny. Na za zao raha ohatra hoe misy raha mahazo zako ohatra hoe aparitako agnaty Facebook ato matoa na aparitako agnaty Facebook ato le zavatra de tiako ho hain'olo maro. Ka rehefa hain'olo maro le zavatra de possible raha ohatra hoe miditra agnatiny zahay satria indraindray za ohatra hoe olona ne magnome solution de kamo ndraiky zegny le olona raha ohatra nareo hoe
mamitaka vahoaka manahaky mpitondra fanjakana zao raha ohatra Andry Rajoelina ohatra hoe tsy mahay manday tsy mahay mitondra Madagascar mahatezitra vahoaka karan'zegny koa zegny aparitakinareo agnaty Facebook ato raha normal avakeo ndraiky mivadika tsy normal de karaha hafahafa zegny mizahany izy zegny zahay atsika jiaby mpagnano Facebook tsy nandeha niditra amin'ny fiaignany manahira tsy mialindrafy miaraka amin'ny tina VT fa zareo ro napiditra atsika agnatiny fiaignanjareo zegny tena fahazahoako azy zegny le tantara fa izy ndraiky moa Zatia ohatra hoe zata matavy de andeha morondava agny andeha hiditra amin'ny fiaignany manahira za tsy miditra amin'ny raha karan'zay fa izy koa mba vie privé zegny izy koa mba vie privé mba aza de aparitaka be agnaty Facebook ato koa mbola zavatra azo tazomina zany Facebook ty tsy raha hoe hagnome solution anao fa latsa ho azonao ato latsalatsa ho azonao ato zegny raha ho azonao agnaty Facebook ato latsalatsan'olo satria olo mandatsalatsa anao tsy raha olo ankaiky anao fa olo lavitra anao jiaby ataonao karakory anao fa marary fo agnatin'izy anao fa marary fo agnaty tragnonao agny satria le olo tsy hitanao fa amin'ny commentaire amin'ny Facebook tanao igny mivantana misy olo tena tsy mahazaka anio tonga de tiako hita mihitsy hiady za fa le zavatra ataonao amin'ny Facebook ato no tsy mahatonga olona miditra agnatiny zegny le tena marina aminanjy tsisy olo za tsisy olo zegny handeha hiditra fiaignan'olo amin'ny taona 2025 zao tsisy olo handeha hiditra fiaignan'olo fa fiaignan'olo ampidiriny agnatiny olo jiaby zegny tena marina zegny tsisy olo hoe handeha hiditra amin'ny fiaignany olo anankiray ohatra hoe magnano raha ino moa ko tsy bibliagna akato zegny raha jiaby mandalo misepase reo ino raha tsy bibliana akato raha mandalo aminare agny vie privé nare jiaby aboelibely agnaty Facebook ato aparitaky agnaty Facebook ato aparitaky agnaty Facebook ato ohatra anao ke zegny misy problème ake moatsika le amin'ny manahira tsy mialinjafy miaraka amin'ny tina VT zegny le koragnatsika aketo tena ataoko direct zegny le koragna ty amin'ny manahira tsy mialinjafy miaraka amin'ny tina VT tsisy tsy halala fakatiavan'ny tina sy manahira tsy mialinjafy zegny tsy misy tsy mahalala zany raha olo mpanao Facebook mahalala an'zegny jiaby artiste jiaby re mahalala anjare mivady tina sy VT tina sy manahira tsy mialinjafy ke raha atao zegny asiana limite na zegny fa tsy asiana limite zegny fa tsy voatery raha jiaby zegny aparitaka agnaty Facebook ato apodiko ndraiky tsy zahay miditra amin'ny fiaignanareo fa fiaignanareo ampidirinareo agnatiny zahay mpagnaraka anareo Facebook ato mazava koragna zay satria le zavatra naparitaky nareo tato nefa le raha mipoitra zegny le marina de ohatrany hoe ino ty hitanao zegny le raha hoe film jiaby film le raha jiaby ka zegny tiako teneny amin'ny magnaraky zegny amin'ny magnaraka zegny aza aparitaky agnaty Facebook ato raha jiaby vie privé-nao an-tragnonao agny tsy atao amin'ny Facebook ato fa na anao mitomagny migogogo anao amin'ny Facebook ato tsisy agnan'zegny hoe tô misy rano glasy amenanao ambodiny écran akeo tsisy zegny tsisy olo hagnome solution anao hoe tô misy rano glasy misy tô rano glasy anao ambodiny écran raha amin'ny Facebook ato andehaninao hoe tomagnianao ambodiny écran eo tsisy olo hagnan'zegny akeo fa latsalatsa raha azonao amin'ny Facebook ato latsalatsa tsy raha misy fianakavianao ato ka hoe andeha hagnome solution anao zany fa latsalatsa hypocrite fa andeha ataonjareko anao ohatra mitratrany problème aza aparitaka akato zegny le raha fa lasa mampiditra problème amin'ny tegnanao manokagna zegny anao ko ohatra hoe mizary raha fa hoe mba tsy hidiran'olo amin'ny fiaignanao zegny aza aparitaka agnaty Facebook ato ny zavatra ataonao voilà misy ty Facebook ty zegny mba misy raha zegny mba afaky zaraigny fa tsy hoe zay raha jiaby ho zarainao agnaty Facebook ato na nahazo slip anao nahazo slip dimanjato de andehanao tantarainao Facebook ato
teste boka ohatra hoe mividana slip dimanjato anao de mandeha natatara agnaty Facebook ato mividy slip dimanjato nazo frip slip Zatia ino raha ho azonao mivadika aminao fa igny niany tsy raha hagnanjegny olo hoe aro zaza fa nazo slip dimanjato anao na karan'izao fa latsalatsa mahazo anao karan'jegny ranomaso alatsakinao ambodiny écran amin'ny Facebook ranomasonao ty gogogo mitomagna tsisy olo hagnome solution anao zegny akao frère fa raha haiko zegny tsy haiko ndraiky na hoe base le izy na hoe base hoe sy ny tariny de hoe mba miakatra abonné de hoe te alaza zay ndraiky tsy haiko fa hoe fiaignanao alefanao amin'ny Facebook ato zegny hoe publienao agnaty Facebook ato aparitakinao ato na miady nare mivady na karakory adinare koa fa mafy karaha hoe ady karakory aza aparitaka amin'ny Facebook ato za fa olo akato tsy raha hagnome solution anao fa handatsa anao raha ataontsika fa 100% zegny 99% zegny handatsa anao fa 1% amin'igny mba hoe magnome torohevitra anao fa olo jiaby mandatsa anao tsy raha hitanao tany misy azy hoe aiza mo ahitako olo agnatin'ny écran akato agnatin'ny Facebook akato hoe ho hitako fa izy mila mahazaka zegny atsika koa magnano Facebook mila mahazaka tihitihy mila mahazaka latsalatsa raha zegny mila zakatsika zegny raha roa zegny mila mahazaka tihitihy mila mahazaka latsalatsa ataon'olo zegny hoe handeha fiaignanao koa hoe hozarainao Facebook ato hoe zay solution handeha Facebook ato hoe olo jiaby io hoe Facebook ty zegny tena marina tsy mbola misy zegny olo hoe magnano hoe fizaragna problème izy ty fa tsy mety zegny fagnamboara nefa tsy zegny nagnamboara Facebook ty tsy fizaragna problème fa fandaniagna vola koa amina manokana satria mandany vola amin'ny méga zahay fa hoe fiaignana jiaby andeha tataraiko amin'ny Facebook ato aza ampidiry agnatin'ny fiaignanareo olo jiaby tsy olo miditra amin'ny fiaignanareo fa olo ampidirinareo amin'ny fiaignanareo satria ry zavatra partagenareo Facebook ato de lasa mandeha ny commentaire sy ny partage ny TikTok zay kena ino adinareo mivady koa andeha tatarainao amin'ny Facebook ato io Facebook tsy raha ray aman-dreninao ka hoe hagnome solution anao na rahalanao na raha vavinao magnano zegny le fiainana zegny itsika zegny raha hitako zegny raha hitako zegny tsika amin'ny Facebook ato manao zavatra ohatra tsika magnano raha zegny voalohany karaha falifaly fa raha nefa tsy fantatsika fa hivaly amintsika le raha atao zegny lasa mivadiky zavatra hafa farafara ao indraindray ohatra hoe zavatra voalohany zegny mahakasika bezibez ty monko tena hita hoe malaza amizao malaza zegny ty resaka bezibez ty tena malaza resaka bez ty tena malaza nefa bez ty tsy hainareo fa bez ty zegny mifototra amin'ny raha hafa izy ty koa tsy hainao mitandrina amin'ny resaka bez ty hoza izy ty mifototra aminao fa koa tsy hainao mitandrina amin'izy Facebook ty namako virus izy ty ilay vola virus izy ty zegny mamindra aretigny ka tandremo magnano resaka bezibez io fa tsy tsara izy io resaka bez zegny mahafaty izy io mahafaty inao mieritreritra hoe te halaza amin'ny bez nefa tsy dininao zegny hoe le zavatra ataonao mila mitandrina anao magnano bez io fa io misy fiantraikany amin'ny fitondrasantena izy io bez io misy olo zegny te halaza de magnano bez io malaza fa koa tsy magnano bez koa ohatra anao hainao magnano raha tokony hampalaza anao koa resaka bez mahafaty mandratra mandratra ny rahanao zegny izy mandratra ny kareranao zegny le bez de faharoa magnaraka an'zegny ato amin'ny Facebook tompoko tsy tsara loatra raha hoe vie privénao jiaby fiaignanao jiaby handeha ho tantarainao amin'ny Facebook ato misy olo zegny ohatra hoe miady zare vadiny
andeha tantarainao amin'ny Facebook ato. Zegny za tsy solution zegny andeha tantarainao amin'ny Facebook ato. Facebook ty olo miresaka aminao Facebook reo mo ataonao hoe olo andeha hagnome solution anao sa hoe hagnome ino? Tsy hagnome solution fa handatsa. Latsalatsa azontsika zegny koa ohatra hoe misy problème manahaky io. Ary koa zavatra piblianao agnaty Facebook ato zegny ya bonjour Aissa Yvonne Zoukbe. Magnanjay. Le andeha zegny tantarainao Facebook ato raha jiaby mahakasika ny fiaignanao. Nahazo visa za ty andeha andafy. Ya, andeha andafy. Nagnino mo izy koa tsy publie agnaty Facebook ato. Tsy tonga andafy anao koa tsy mandeha tsy publienao agnaty Facebook ato. Ka tiako teneny zegny manahira sy tina VT. Anare magnano film vazaha fahitako satria andafy agny raiky viavy ty. Raiky Madagascar ty. Izy zegny film mitambatra, film gasy, film vazaha zegny izy. Raha azoko tsara. Ya. Film vazaha natambatra amin'ny film gasy de nagnome film vazaha gasy. Zegny film ny tinasy manahira. Ke raha tiako teneny zegny aza mamparitaka raha ino ty? En plus des fois hitako karaha tsy hainy malagasy. Hainy malagasy sasany tsy mahay Facebook. Ya, le resaka Facebook ty za mindraindray le olo tsy mahafantatra hoe ino natao hoe Facebook. Anao koa misy station zegny magnano Facebook. Aza magnano Facebook fa izy mampiakatra station na mampidina station anao. Anao malaky maty koa magnano Facebook. Maro raha hitanao akato. Indraindray tsy voatery raha faly anao fo hitanao akato. Maro zegny raha hitanao hoe mandalo amin'ny Facebook ato. Indraindray mahakasika anao mihitsy zegny le Facebook, le zavatra tian'ny Facebook, le zavatra aparitaka amin'ny Facebook ato zegny izy misy fitsipika izy akato e. Na izy Facebook zegny misy fitsipika, misy zavatra tokony aboaka, misy zavatra tsy tokony aboaka. Karaha ohatra hoe olo mitomagny ranomasonao zegny andesinao gogogo ambodiny écran Facebook. Facebook zegny tsy de mankasitraka an'izay be loatra satria le zavatra ataonao tsy fantatra hoe ino raha mampitomagny anao, tsy hay hoe ino raha mahatonga anao migogogo mitomagny. Marina fa resaka fitiavagna karaha ohatra manahira zao ranomasina ndraiky ohatra hoe nataontsika compte nanomboka tamin'ny 2024 nahaizako azy manahira tsy mialonjafy. Ranomasina manahira koa nataontsika compte zegny ohatra hoe na fompony zegny jiaby fa nahafeno tsy haiko na fa nahafeno tonelé raiky zegny ko ranomasina manahira zegny fa nahafeno bidon maromaro. Ya, fa nahafeno marina. Fa izy zegny na anao manambola na farany manambola amin'ny Madagascar aketo ko andehasinao oeraoera agnaty Facebook ato. Izy misy fiantraikany amin'ny fiaignanao zegny izy. Satria Facebook ty agnaran'ny Facebook zegny. Facebook ty zegny mbola tsy haintsika hoe ino marina atao hoe Facebook fa izy ty misy fitsipika magnaraka an'izy ke. Zay zegny magnome courage anareo zay manahira site na VT. Atsika boka ahita film atsika ty niany. Ahita film atsika satria partie 1 hitatsika takeo igny. Zahavinareo fa misy partie 2 avakeo. Ya. Misy partie 2 avakeo. De partie 2 hitatsika io. Mety tsy ho zakatsika satria atsika nagnome zegny ne, zegny le problème. Atsika zao miteniteny miady manahira ino ty? Miady manahira sy tina VT. Ohatra miady zare roa. Magnome tsiny atsika ohatra hoe tina viavy tsy manjary, viavy karan'izao. Atsika marary say nefa zare mihitsy tsara retsaky. Hariva tsara resaky zare, mandraigny tsara resaky atoandro. Nefa atsika magnome tsiny any madame Tina ohatra hoe madame Tina tsy olo lefaky. Aizy ndraiky tsy ahita lalahy tsy manahira karan'izao, viavy lefaky, tsy mipetraky maha olo maventy azy. Le zavatra tsy fantatra anareo nefa zare tsara resaky zare agny, atsika fô ampedivin-jare loha. Atsika ndraiky magnano commentaire ndraiky ro miady manokana mifampirépondre commentaire amin'ny commentaire ny olo publication n'olo. Atsika ndraiky miady, atsika le magnaraka anjare amin'ny Facebook. Atsika ndraiky zegny le magnaraka.
le magnenty miady zare nefa milamikoragna zare hariva milamikoragna zare maraigny milamikoragna zare atoandro zavatra publienjare amin'ny Facebook ato andeha hiady tsika menakavy amin'ny Facebook ato andeha hiady amin'ny commentaire sanany magnome tsinany manahira sanany magnome tsinany tina VT nefa zare milamikoragna zare agnatiny agny zare milamikoragna antsika ndraiky lasa miady antsika vahoakan'ny Facebook antsika vahoakan'ny Facebook lasa miady ndraiky antsika za ndraiky resaka base ty zegny tena fa maro base ty zegny izy teo zalahy nanomboky tamin'ny Blacknadia manko nafatarako base zany tamin'ny Blacknadia satria nalaza be zegny le base nanomboky tamin'ny Blacknadia de gaga zegny za hoe le olo ataonareo hoe ya ndraindray zegny le olo zegny zare akagny tsara koragna zare amin'ny appelinjare akagny milamy zare akory zare miady zare amin'ny Facebook ao vahoakan'ny Facebook miady amin'ny commentaire atsika zegny miady atsika ndraiky lasa miady agnatiny nefa zare tsara koragna maraina tsara koragna zare atoandro tsara koragna zare hariva zay zegny le problème ka le zavatra ane zao le zavatra za ko publienao agnaty Facebook ato aparitanao agnaty Facebook ato tsisy olo handeha hiditra amin'ny fiaignanjare tsisy olo handeha amin'ny vie privée njare fa matoa naparitiky njare amin'ny Facebook ato tianjare hidira zegny le zavatra ataonjare ke zegny mahatonga olo miditra agnatiny za mivadiky zegny le version tsy fiaignanjareo idirantsika fa fiaignanjareo ampidirinjareo agnatiny tsika zegny le tena izy fa tsy fiaignanjareo idiran'olo fa fiaignanjareo ampidirinjareo agnatiny atsika fa tsy atsika miditra amin'ny fiaignan'olo fa fiaignanjareo ampidirinjareo agnatiny atsika zegny vahoakan'ny Facebook fa vahoakan'ny Facebook monka atsika io satria atsika tsy raha mifankahita fa samy mana tragnony atsika io samy mipetraka amin'ny tragnony agny kay na ino problème anjare mivady agny na ino raha ataonjare akagny atsika zegny lefa magnano commentaire fô ko tiagnano commentaire magnano commentaire kakakaka fogna magnano commentaire kakakaka fogna satria zay fagnarahanjare agny satria atsika tsy raha amenjare izarahanjare hoe izarahanjare valisoa ko hoe magnano commentaire zao de hazo valisoa fa zay fagnarahanjare agny zegny fa ke zay zegny le tsy fagnanaragna manko fa torohevitry fô zegny zoko be manahira resaka base ty manko tena mahatonga raha maro karaha io fa izy manko misy fiantraikany fô le base zegny mampivadiky raha hafa fa mila mitandrina fô atsika jiaby ny vie privée tompoko mba azy aparitaky be ato vie privée tsika zegny aza de aparitaky be ato fa maro zavatra ho hitanao ary maro zavatra hipoitra amin'ny vie privée aparitakinao ato ino ke ko magnano publication ohatra hoe raha mampihomehy publication zay raha tokony hainao tsy hagnikianan'olo anao zavatra tokony tsy handatsandatsahan'olo anao zay zao raha tokony ataonao fa hoe andeha anao hiditra hanao vie privée anao jiaby mitomagny anao ambody écran za tsy nahita an'izany ary za zegny ko ohatra hoe lalahy be andeha hitomagny ambody écran zegny ka raha hafahafa aminaka tsy haiko hoe olo baka samy fiaignany fa izy zegny karaha fa mahatofitofiko fô engane mba fa ho lasa amin'ny 2024 zegny ranomasiny manahira fa tsy hiditsy 2025 ty fa ilamy karan'zegny aza ampidirinareo agnatiny zegny zay fa aza publienareo zegny le vidéonareo na aza publienareo zay raha mahakasiky mombanareo fa lasa miditra agnatiny manko zay matoa raha publie agnaty Facebook ato lasa miditra agnatiny zahay fa io za fa laza zegny tsy voatery zegny koa anao te halaza de hoe magnano raha tena hoe magnano raha jiaby amin'ny vie privée anao ka hoe za ty ohatra hoe nahazo iPhone 16 za ty iPhone 16 Pro Max de andeha igny tantaraiko amin'ny Facebook ato nahazo iPhone za karan'izao igny fô andesin'olo mandasalatsa anao amin'ny farany ko ohatra hoe tsy hainao mitandrina amin'ny raha karan'igny fa
zegny samy mitazoma vie priveny. Ary tokony tsisy raha koa publienao agnaty Facebook ato zegny tena tsindriako mafy zegny ko raha publienao agnaty Facebook ato ko hoe vie privénao publienao agnaty Facebook ato ko hoe igny ndraiky andesinao hitazeranao amin'olo, hahavignitranao amin'olo, hameloko anao amin'olo, tsy solution zany fa raha nataonao igny de zakay zay vokanao satria olo jiaby tsy raha hagnome conseil anao fa handatsanao. Ya olo jiaby koa ny handatsanao zegny fa za zegny impossible zaka hoe na ataotsika hoe olo andafy agny zegny handeha Madagascar aty handeha hiditra amin'ny fiaignanao, handeha hiditra agnaty tragnonao, handeha hagnadalanao, handeha andavaranganao, handeha antokotaninao, impossible zany fa raha amin'ny Facebook ato idiran'olo zegny fa tsy hoe raha amin'ny tragnonao agny ko hoe andeha zay andany frais, andany be d'avion za ty handeha amin'ny ataotsika manahira tsy mialon-drafa Morondava agny ka hoe andeha tsika Morondava agny andany frais. Zay boka tsy andany frais raha karahan'izay fa raha publie agnaty Facebook ato idirana io. Aza megnatsiny zay ka ohatra hoe miditra agnatiny amin'ny raha karahan'io fa courage nareo fa aketsika mahita toy ny film anjareo fa za hatreto maloha mahitahita zegny ka hoe tsy normal le film fa ometsika titre zegny le film ny manahira sitina zegny ometsika vazaha gasy zegny titran'ny film anjareo satria raiky andafy agny raiky Madagascar aty zareo miady fa mbola tsy hay zegny zay tena hoe hanantona aminjareo na ty na tonga aty na manahira mandeha agny fa mbola tsy fantatra zany fa eo tsika mahita toyny fa vazaha gasy zegny titran'ny film anjareo, film gasy, film vazaha gasy. Antsika miady mifampaky agnatin'ny Facebook ato, antsika ndraiky koa miady nefa zareo akagny tsara koragna amin'ny telefôny milamy zareo akagny, milamy zareo akagny mifandefa fandefa MP milamy courant, mifandefa mon amour bébé bisous. Antsika akato mifagnano rendez-vous aby tsika hoe andao hiady zegny moa raha nanankory andeha ndraiky hiditra amin'ny fiaignan'olo lasa andeha ndraiky hiditra fiaignan'olo tsy zay zegny miditra agnaty fiaignan'olo fa olo zegny mampiditra anay agnatin'ny fiaignanjareo. Ko zay mpagnano Facebook koa le tena milona agnaty Facebook zay magnano zegny le olo ko mahalala hoe le firesaka Facebook. Zegny titrany manahira tsy mialon-jafy miaraka amin'ny tina zegny ataotsika hoe vazaha gasy, film anjareo vazaha gasy. Azonareo le dikany hoe vazaha gasy, le vazaha gasy zegny le viavy andafy le ramose aty Madagascar nefa zareo magnano film zareo agnatin'ny écran agnatin'ny Facebook ato de atambatsika zegny ataotsika hoe vazaha gasy. Film malaza amizao zegny vazaha gasy 2025 ty nanomboky mois de janvier ty. Ke zegny fiaignanareo aza aparitikinareo akato. Bonjour lesy bayo officiel. Zegny nagnino fiaignanareo ko tazominareo ka vie privé nareo tsy aparitaka agnaty Facebook ato. Za maloha tsy za zegny tsy haiko, za tsy mahay matsara velatsy tonga de hitako mahitsiny ana hoe fiaignana kofa vie privénao kofa alefanao akato, kofa alefanao publienao akato. Ko fiaignanao zegny fa hoe aparitaka agnaty Facebook ato, tianao halaza zegny le zavatra miseho aminao de zay vonona zegny agnome titre ka ohatra hoe misy problème anao kany ko aparitakanao amin'ny Facebook ato vie privénao miady nareo mivady amenay titre nareo ko ohatra nareo tsy mahita titre film gasy ataonareo. Tonga de ataoko mahintsy zegny nena fa za zegny tsy mahay matsara velatsy fa engany mba ifanambady mandrakizay mba olambana koa tina sy manahira tsy mialon-jafy fa zareo tsy misaraky zegny. Za aloha tsy magnano zegny hoe saraky zareo. Olo mahay mijery zegny ko olo mahay mijery mahay comprendre tsara zegny le zavatra miseho, zareo tsy misaraka zegny mihitsy, tsy miady zegny zareo fa le zavatra zegny mety hoe mba tsy haiko na hoe lamody vaovao ndregny le resaka base ty manko tena vaovao amintsika zao. Ary atsika fa maharaka nanomboky tamin'ny Blacknadia manko nazahoako resaka base zegny fa za manko tsy de mahay resaka base satria mbola tsisy raha hay. Efa mahay za amizao zegny efa tsy fitahin'olo resaka base fa haiko aby raha jiaby mandalo. Fa aketsika mahita toyny fa hoe
vazaha gasy film anjare vazaha gasy. Zay zegny titran'ny filmany manahira sy mialonjafy vazaha gasy. Tsy nahita raha karaha niza ta Facebook tato fa tamin'ny 2025 ty za zegny tena ranomasiny manahira ty tena karaha efa trop koatra zegny na tambatambatra zegny ranomasiny manahira sy mialonjafy nanomboka tamin'ny 2024 regny efa 5 barika zegny koatra na tambatambatra jiaby na fompony agnatin'ny raha fa 5 barika. Antegna bôko raha mizaha fô mizaha ranomasy milatsaky fô de mahagaga zany za zegny le mahagaga zako ohatra hoe olo mitaragna problème karaha an'io zegny amin'ny Facebook ato zay tena voaremarque tsy haiko nareo na maharaka an'zegny na tsy maharaka an'zay fa zavatra hitako zegny ko ohatra hoe mitantara vie privée-ny akato zegny le olo mitomagny lasa réaction kakakaka zegny ro azony olo mihomehy zegny tena be agnatin'ny réaction azony eo de gaga zegny za hoe tsy maro mitomagny fa maro réaction kakakaka agnatiny eo amin'ny réaction azony ko problème an'zegny tantarainy agnaty Facebook ato eo mahagaga za hoe ino mahatonga andraha karahan'regny satria le olo empakepaky zegny amin'ny resaka base ty lasa fa tsy hay hoe inona ny tena marina amin'ity fiaignana Madagascar ty na tsy Madagascar fa na ivelany. Zay zegny le mahagaga mitomagny ataotsika za zegny le mahagaga za mitomagny ohatra manahira magnano publication mitomagny raha voaremarque zegny ko ohatra hoe manahira mitomagny ohatra manahira mitomagny tsy mahazo réaction hoe malahelo triste ohatra hoe mitomagny ndraiky réaction azony fa kakakaka olo mitomagny amin'ny écran ndraiky kakakaka ndraiky azony zegny bôko mahagaga za zegny le tsy azoko hoe ino zegny mahatonga an'igny fa zegny aketsika mahita tohiny film mbola hitohy izy fa eo tsika mahita tohiny. Bonne journée nareo jiaby mahazo tô zay mbola mikarakara de zay fisakafo mahazo tô nareo fa eo tsika azadignonareo fa film gasitsika amity zegny amin'ny 2025 ty vazaha gasy mbo ahita tohintsika amin'ny magnaraky fa partie 1 fa vita igny veloma nareo jiaby.